Muy bien, benvidos e benvidas a esta retransmisión de la 45ª edición da Carreira Pedestre de Santiago de Compostela, organizada por el Correo Gallego IP Prensa, medio gráfico que foi fundado en 1878 e hoxe volve dar vida a unha das carreiras máis míticas do panorama galego. Dende o ano 1978, esta carreira, apenas con ese parón por mor da pandemia no ano 2021, saída nestes intres, sendo as 10 da mañá, nestes intres na avenida Xoán 23, os compañeiros están dando a saída e inaugurando deste xeito. Aí temos esas imaxes en directos, pleno directo. Aí temos a imaxe dos corredores e corredoras iniciando deste xeito eses 12 kilómetros. Esta carrera que está dentro do calendario de carreiras da Real Federación Española de Atletismo, unha das máis multitudinarias do panorama galego. Leva o control técnico a cargo da Federación Galega de Atletismo. 12 kilómetros por diante, en pleno directo de avenida Xoán 23. Aí temos a cabeza de carreira. Temos imaxes de Iago Ignacio García. Temos a festa do atletismo popular vivo, un ano máis en Santiago de Compostela. Como puede ser más despacio, vamos a toda hostia. Unha das probas que mestura a competición. A participación popular. Algo que únicamente podemos ver en este tipo de competicións populares. O espírito de competición convivindo o disfrute, en este caso percorrendo as rúas da capital galega, un ano máis na súa edición 45ª. De momento temos as imaxes de Iago Ignacio García en cabeza de carreira, o atleta sub-20 do atletismo Santiago. Vamos separados, queremos ir máis para atrás, máis para atrás. Eses 2 kilómetros completados. Eses primeiros 2 kilómetros completados, estamos a 10 kilómetros da meta. Máis de 3.000 persoas disfrutando do deporte do atletismo popular, enchendo as rúas de Santiago de Compostela. Podedes apreciar o sorriso de moitos corredores, o que falábamos antes, justamente esa mestura de disfrute e competición.
algo que solamente podemos apreciar en este tipo de competiciones populares. Alegría e o disfrute de todos os participantes que están enchendo as rúas de Santiago de Compostela, esos lugares arriba. Vale, cuando haya público pasa a pegar al Esta público, prueba vale. organizada por el Correo Gallego Epiprensa, Que é lo que te digo. que conta, por supuesto, con ese apoyo de Xunta de Galicia, Sogama, Vale, métete Corte aquí, Galego, una vez que Cello de te lo Santiago diga de todo lo que Compostela, está afuera, ¿sabes? Universidad de Santiago de Compostela, CaixaBank, Coca-Cola, Hyundai, Versa Santiago, Corte Inglés, Gadis e Viacua. Pleno directo, retransmisión de estos 12 kilómetros, la carrera pedestre de Santiago de Compostela, nuevamente viva. 45 anos, solamente con esa parada por mor da pandemia no ano 2020 e 2021. E ainda así, a carrera segue medrando, temos máis inscritos que na pasada edición. E contamos con moita presencia de atletas con un importante palmarés, ¿Sabéis que es amarillo? especialmente no panorama galego, obviamente. Da igual. Venga, Dano, chupa a cámara ahí. Mira país. Aí os temos. Continúa en cabeza de carreira o atleta do atletismo Santiago. Cabeza de carreira masculina. Detrás de él ese pelotón, lo que podemos ver, entre outros, a Pablo Otero Fariña, Jorge Puig, Anxo Castro. Por detrás Claro, es el problema de que si fuesen la trail. de Iago García, Vamos a probar, que continúa en cabeza de carreira. O pelotón que está justo por detrás de él. Está compuesto por Jorge Puig Malvar, vencedor do Medio Maratón Big Bay 2023, mismo ano no que tamén vencía no Medio Maratón de Lugo. Jorge vende a cadar tamén a semana pasada ese primeiro posto na popular de Ames, marcando os 10 kilómetros en 22 minutos 24 segundos, o que demostra que está en plena forma tras superar a lesión do quinto metatarso xusto antes do verán, e xusto despois de tornarse vencedor na carreira de Frades e tamén na do Concello de Carballedo na mesma fin de semana. O ano pasado Jorge quedabase nas portas do podio desta carreira, quedando o cuarto posto absoluto. Pero por suposto máis alá da cabeza de carreira, dese pelotón que está por diante, non nos queremos esquecer dese esforzo de cada un dos atletas que están participando hoxe nesta carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. Máis alá dos palmarés, como falábamos antes, existen nomes de moitas persoas que hoxe están loitando contra si mesmas para deixar ese nome o máis alto posible na clasificación desta carreira pedestre de Santiago del Correo Gallego, que hoxe fai a súa edición número 45. Pero dito isto, nas competicións populares sempre lembramos que máis alá das estadísticas, aí tedes o disfrute, eses brazos arriba, eses sorrisos. Por eso máis alá dos palmarés e resultados de outras carreiras, clasificacións non son máis que números para moitos dos corredores que están participando hoxe nesta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela. Por eso mesmo, o esforzo por chegar á meta ou mellorar eses tempos, o esforzo para demostrarse a eles
e a elas mesmas e mesmos do que son verdadeiramente capaces. E ali está, se cadra, a recompensa real deste tipo de competicións, máis alá da clasificación final ou dos premios en metálico, como neste caso temos en esta carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego, na que temos eses trofeos máis a premiación en metálico. Estamos falando de 800 euros para o primeiro e a primeira, 600 euros para o segundo e a segunda, 400 para o terceiro e a terceira, 300 para o cuarto e a cuarta, 250 para o quinto e a quinta, e 150 euros para os clasificados e clasificadas nos postos 6, 7 e 8. Todo isto, ademais da entrega de trofeos aos primeiros e primeiras de cada categoría, exceptuando os primeiros 5 en pasar pola meta. Tamén existe, por suposto, esa clasificación por equipos de empresa. Todo esto a partir das 12:30, cando se realice esa premiación, esa ceremonia de premiación na Praza do Obradoiro. Pero do momento, aínda queda chegar ata esa Praza do Obradoiro. Estamos vendo imaxes en directo dos atletas participando en esta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela. Aí temos imaxes de Esteban Iglesia Vila, que colócase en cabeza de carreira. Aí o temos, trátase do vencedor do ano pasado, o que quedaba en segundo posto o ano pasado, Esteban Iglesia, mellor dito, quedaba no segundo posto o ano pasado, cruzaba a meta en 36 minutos 59 segundos, e hoxe o temos en estes intres en cabeza de carreira, e por tanto o dorsal número 1. O ano pasado o vencedor era Mehdi El Nabawi, que cruzaba a meta en 36 minutos 58 segundos. Hoxe non temos a Mehdi, pero como ben podemos ver, a cabeza de carreira nestes intres está integrada por Esteban Iglesia, e xusto por detrás del tamén o corredor que porta o dorsal número 104, Iago García, do Atletismo Santiago. Eses pulgares arriba, eses sorrisos marcan a diferencia entre este tipo de competicións populares e outras competicións nas que o clima festivo normalmente non está tan presente, e deste xeito os galegos e galegas enchemos de orgullo a través do deporte popular. Aí temos toda a presencia da xente do SD Compostela. Unha parte, non é toda, porque é unha moi nutrida participación dos clubes galegos, entre eles o SD Compostela. Lóxicamente estamos facendo a carreira na casa, e aí os temos. Pleno disfrute, pleno satisfacción e esforzo. Combinación curiosa que nos deixa entrever ese sorriso, eses pulgares arriba. Aí temos a Manuel Argibay, o atleta de Zano, que tamén non deixa unha carreira de Santiago, unha carreira pedestre de Santiago sen correr. Ese ambiente agradable que vai acompañando a competición, e que, por suposto, temos aí os atletas dando todo nestes intres. De momento, nesa baixada, pero ben sabedes que un dos puntos máis fortes deste percorrido atópase na avenida de Castelao, a famosa Costa de Vite. Esta Costa de Vite que para moitos atletas é o punto no que prácticamente bótanse a andar. 12 kilómetros de percorrido con ese punto alto na Costa de Vite. Moi ben, seguimos tendo esas imágenes da xente disfrutando e, por suposto, o público presente nas rúas de Santiago de Compostela, que non se poden perder esta oportunidade
de animar, de ser testigos do esforzo, do disfrute de poder participar en este tipo de pruebas populares, percorrendo as rúas de Santiago de Compostela para chegar a Praza do Obradoiro, donde lles agarda esa meta, esa entrada triunfal, da que lógicamente estamos moi pendientes. Quedan 7 kilómetros para que a cabeza de carreira cruce línea de meta en esta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. Tiveron as saídas 10 da mañá na avenida Xoán 23 por eses 12 kilómetros. Lembramos que a partir das 11:15 imos estar tamén a saída das probas escolares, na que temos tamén a participación de Teo de Frutos, actual campeón de España na súa categoría, e que estará participando en esta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago, el Correo Gallego. No apartado femenino tamén temos moito nivel en esta carreira, en esta edición, pero non nos esquecemos tamén de falar de Pablo Otero Fariña, que estaba tamén preto da cabeza de carreira, segundo posto absoluto no medio maratón Vigo-Bayona 2023, o mesmo que na carreira de Frades, disputada o pasado 1 de maio, carreira na que fixo podio no segundo escalón, o tempo que Hugo García Souto, que tamén está en esa cabeza de carreira, e vemos a Jorge Puig tamén. Jorge Puig e Pablo Otero prácticamente xuntos. Vemos a Anxo Castro tamén, portando dorsal 1710. Anxo Castro, vencedor absoluto no medio maratón Big Bay deste 2024. Segundo posto tamén, primeiro atleta español en cruzar meta no medio maratón de Lugo este 2024. Un segundo posto moi reñido, teño que decirlo, que estaba aí. Segundo absoluto na de Negrín en Rábade tamén. E o ano pasado foi terceiro posto absoluto na Sinson. Hoxe temos na pedestre Santiago, portándose dorsal 1710. Aí o vemos, xusto por detrás de Pablo Otero Fariña. E avanzando con eles tamén, por suposto, vemos a Hugo García Souto. Dorsal 4, ocupaba a terceira praza dese mesmo podio en Frades este ano. E Hugo García Souto foi tamén terceiro absoluto no 10K de Porriño e vende a cadar o segundo posto absoluto en Ames a pasada fin de semana. De momento colócase en cabeza de carreira tamén Esteban Iglesia. Segundo posto absoluto na pasada edición. Aí temos novamente a Anxo Castro en cabeza de carreira en este Sintres. Una cabeza de carreira bastante reñida en este grupo de 5 atletas masculinos compostos por Esteban Iglesia, Jorge Puig, Pablo Otero, Hugo García e Anxo Castro. Pero máis alá da cabeza de carreira tamén temos moita presencia de atletas que tamén teñen un palmarés bastante nutrido en competicións galegas, que están tamén moi preto desa cabeza de carreira cando faltan 5.670 metros para chegar a meta, zancada tras zancada, por esa xestión de carreira. Aí
vemos a Jorge Puig, que vende recuperarse desa lesión do quinto metatarso. Como dixemos antes, xusto antes do verán, despois de coronarse vencedor nunha mesma fin de semana nas carreiras de Frades e tamén no Concello de Carballedo. O vencedor do medio maratón Big Bay 2023, e en ese mesmo grupo de carreira temos o vencedor do medio maratón Big Bay deste 2024, Anxo Castro Varela, portando o dorsal 1710. De momento a cabeza de carreira. No apartado femenino temos a presencia de Laura Santos, que porta o dorsal 4001, atleta do Playas de Castellón, vencedora da pasada edición, ao completar esta pedestre de Santiago del Correo Gallego en 41 minutos 24 segundos. Despois de que se escapara a victoria no 2022, entrando xusto por detrás das irmás Edimar e Joselín Brea. Tamén temos escrita a Tina Fernández, co dorsal 4002, campeona de Galicia en medio maratón 2023, título que terá a oportunidade de defender o 24 de novembro en Vila García de Lousa. Coñecida popularmente como a Gacela de Muros, vencedora do medio maratón de Lugo 2023, e tamén de todo o circuito correndo pola Costa da Morte 2024 que acaba de rematar a pasada fin de semana. Seguimos tendo imágenes de momento da cabeza de carreira masculina. Estes 5 atletas que mencionábamos nada máis comenzar, prevendo que se produciría esta rivalidade, este triángulo de corredores, de momento encabezado por Anxo Castro Varela. O home que vende vencer no medio maratón Big Bay, uniendo Vigo e Bayona en este 2024. Derradeiros 5 kilómetros. Derradeiros 5 kilómetros. Para chegar á línea de meta, polo menos falando do vencedor, do que será o vencedor da carreira, e por suposto deste primeiro grupo de atletas que xa está separándose considerablemente dos demais corredores e corredoras. Vemos a Esteban Iglesia Vila do Lucus Caixa Rural separarse, ou intentar separarse, non se que están poñendo fácil realmente. Vemos a Jorge Puig xusto por detrás, de feito parece que está a punto de tomar a dianteira, sin embargo non está tan fácil. Hugo García tamén, xusto por detrás. De feito, parece ser que vai ser Hugo quien esté tomando a dianteira. Efectivamente, colócase por diante nesta baixada, este descenso. A menos de 5 kilómetros desa chegada á liña de meta. O público distribuído nas distintas zonas da cidade de Santiago de Compostela. Emocionante momento. Lo que vemos en este Sintres, a Hugo García, Jorge Puig, Esteban Iglesia, sendo os primeiros 3 homes que van á cabeza de carreira desta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. O aplauso da xente, fundamental en este tipo de competición, combustible para as pernas de calquera corredor e corredora que está participando en esta auténtica festa do deporte, deporte popular. E aí vemos a Pablo Otero, intenta recuperar o mismo que Esteban Iglesia tamén. Este grupo de 5 corredores que encabezan esta 45ª edición da Popular de Santiago, da carreira pedestre de Santiago, atletismo popular vivo, novamente nas rúas de Santiago de Compostela. Oficialmente, Esteban Iglesia Vila do Lucus Caixa Rural ocupa a primeira praza de momento desta clasificación parcial a pouco máis de 4 kilómetros da entrada en línea de meta. Falábamos antes do apartado femenino.
que temos inscrita a Laura Santos, co dorsal 4001. E tamén temos inscrita a Tina Fernández, pero non é a única fémina que presenta un palmarés nutrido. Celinda Spencer, por exemplo. Celinda Spencer, dorsal 4003, a corredora do Oviedo Atletismo, vencedora do Cross de Santiso o pasado 25 de mayo neste 2024. Tamén temos a Eva Piñel apuntada co dorsal 4009, ocupaba a semana pasada o segundo posto do podio absoluto da popular de Ames. Mesmo podio no que topábase tamén Leticia Barbosa, corredora do atletismo feminino celta, que hoxe porta o dorsal 4008. Ainhoa Gontán, dorsal 4004, completaba o podio feminino a semana pasada en Ames, vencendo unha das moitas atletas que temos correndo hoxe en Santiago de Compostela nesta carreira P, pero que solemos atopar tamén nas competencias de duatlón e triatlón, como o caso de Amira Simón, dorsal 4057, que tras pasar a súa andadura no triatlón Coruña, leva un tempo xa defendendo as cores do SD Compostela. Aí temos imaxes de Esteban Iglesia Vila e do esforzo que implica subir en esta carreira el Correo Gallego. Sen dúbida, esta ven sendo unha das probas máis emblemáticas e míticas do panorama galego. Está separándose considerablemente. Detrás de Esteban podemos ver a Jorge, a Pablo. Impresionante ventaxa que está obtendo o atleta do Lucus Kaiser Rural. Zancada tras zancada, cada vez máis preto desa victoria, ainda que non temos nada dito. Estamos a máis de 3 kilómetros de poder tener esa entrada triunfal. Aí o vemos subir pola zona de Pista Alegre, cada vez máis preto da liña de meta. E agora sí podemos decir que leva unha distancia importante dos demais corredores que integran a cabeza de carreira. De momento xa en solitario. E voltando a falar das féminas, agardando noticias acerca de cal será a primeira corredora que leva a cabeza de carreira femenina. Falábamos antes de Laura Santos, Tina Fernández, Celinda Spencer, Eva Piñel, Ainhoa Gontán, Amira Simón, tamén Begoña Domínguez, atleta do Ourense Atletismo que este ano vencera na carreira popular de Monforte. Está participando hoxe co dorsal 4010. Patricia Varela, corredora de Vila de Cruces, que comenzara a súa andadura no atletismo deza e que hoxe, no 2019, xa ten cambiado as súas cores polo atletismo arenteiro ata este ano no que xa está militando nas filas do Cerne, vencedora da carreira do cocido de Lalín no 2022, do Trail Cova da Bruxa no 2023 e tamén da media distancia do Trail de Parada de Sil, subcampeona galega de medio maratón en ese mesmo ano en Pontevedra. Hoxe a temos participando en Santiago de Compostela portando o dorsal 4016 tras participar en ese maratón de Berlín. Tamén Uxía Pérez Bugarín, que foi o terceiro posto absoluto no 10K de Porriño este ano. Témola participando neses 12 kilómetros que están sendo disputados e que de momento ainda temos a cabeza de carreira a pouco máis de 2,5 kilómetros da línea de meta. E como ben podedes ver, esa costa de Vite da Avenida Castelao, que non pode con Esteban Iglesia. Aí o vemos, separarse aínda máis da cabeza de carreira, o tramo máis duro. Sen dúbida,
o aplauso do público presente. Ven siendo ese combustible totalmente necesario para poder continuar en esta carrera, en estos momentos complicados para a xestión de carreira de calqueira corredor. En este caso estamos falando da cabeza de carreira que loita por coronarse vencedor desta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. Vemos detrás de él, xa aparecen tamén os demais corredores que conforman ese grupo de cabeza de carreira, ainda que a cabeza neste momento ven sendo solitaria e marcada por Esteban Iglesia, corredor de Lucus Caixa Rural Galega, que o ano pasado quedaba en segundo posto absoluto tras cruzar meta en 36 minutos y 59 segundos. Entrando justo por detrás, un segundo por detrás de Mehdi El Nabaoui. Todo apunta a que será o vencedor masculino desta nova edición da carreira de Santiago de Compostela. Sen dúbida, a máis emblemática que temos en esta cidade e unha das máis míticas do panorama galego. Aí o temos, superada a Costa de Vite, toca baixar 2 kilómetros de distancia desa línea de meta. 2 kilómetros para esa entrada triunfal no Obradoiro. Temos os compañeros Perio Carreira, Pablo Ríos, relatando a carreira en vivo e en directo na Praza do Obradoiro, que seguramente están preparándose para recibir o vencedor da carreira, cruzar ese arco de meta e convertirse en vencedor absoluto desta edición 2024. Edición que tamén conta con Ana González Margaride, que tamén estará portando o dorsal 4077, vencedora absoluta da cuarta proba da Corre con Nós en este 2024. O mesmo que tamén na carreira popular de Carballedo, incluída no circuito de carreiras Miño Ulla, baixo unha auténtica temporal de choiva evento, por certo. Lembremos que Laura Santos foi a vencedora absoluta femenina o ano pasado, completando a proba en 41 minutos 24 segundos. Hoxe Laura estará intentando defender ese primeiro posto do ano pasado, por eso porta o dorsal 4001, ese primeiro posto que tanto lle costara no 2022, estuvo moi preto de alcanzalo e non foi posible porque a un segundo diante dela entraban as irmás Brea, hoxe ausentes, as condicións climatolóxicas veñen sendo bastante favorables. Non temos choiva, non temos vento, a néboa está dando paso ao sol, o que para moitos corredores pode ser un inconveniente, pero aí estemos. Concretamente temos imaxes de quen previsiblemente será o vencedor absoluto da carreira. Moitísima separación cos demais corredores. Estamos falando de Esteban Iglesia Vila, do Lucus Caixa Rural, que está no casco histórico de Santiago de Compostela, moi preto desa entrada triunfal na Praza do Obradoiro, entrada que o fará vencedor absoluto desta 45ª edición da carrera pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. Aí o temos a menos dun kilómetro en este 2024, derradeiro kilómetro para Esteban Iglesia, sen dúbida o ano no que o vai facer, no que vai se convertir vencedor da carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego, un ano no que tamén ven sendo unha referencia para o deporte galego tras a despedida
do atletismo de Alejandro Fernández, ganador no 2018 e 4 veces segundo posto nesta carreira. Ano no que tamén se despide Javier Gómez Noya, triatleta que tamén participara repetidas veces en esta carreira pedestre de Santiago de Compostela. E todo apunta a que Esteban Iglesia, tras quedar no segundo posto o ano pasado, vai se convertir no vencedor absoluto. Aí o temos, a moi pouquiños metros de entrar na Praza do Obradoiro. Xa se escoitan os aplausos do público animando o vencedor da carreira, portando o dorsal número 1 e convirtíndose no primeiro da clasificación masculina con moitísima ventaxa respecto aos demais corredores. Ese primeiro posto entrando tras ese zigzag na Praza do Obradoiro. Aí o temos, toda a xente aplaudindo. Derradeiras zancadas para Esteban Iglesia, que vai facer a súa victoria en este 2024 nesta Praza do Obradoiro. Mirando hacia atrás, atópase completamente solo. Todo o mundo preparadísimo para recibir o vencedor masculino da carreira desta edición 2024 do Lucus Caixa Rural, o atleta da localidade de Aguarda. Aí o temos, en plena capital galega, derradeiros metros, derradeira curva, e aí está, entrada na Praza do Obradoiro. E xusto por detrás atópase o pelotón de corredores que loitan por ese segundo, terceiro, cuarto puesto. Aí o temos. Todo apunta a que Pablo Otero será o segundo. Esteban Iglesia agradeciendo esta victoria. Aí o temos, campeón, vencedor absolutísimo. Impresionante a Praza do Obradoiro, escenario desta victoria de Esteban Iglesia. Hugo García, segundo posto absoluto. Pablo Otero no terceiro. Jorge Puig, cuarto posto. Repitiendo posición respecto ao ano anterior. Jorge Puig a cada cuarta posición. E aí temos a Esteban Iglesia, Hugo García e Pablo Otero conformando ese podio absoluto masculino. Despois de un auténtico espectáculo popular no que podemos ver durante todo o percorrido da carreira como se disputaban a victoria e esa primeira praza que foi cambiando durante todo o percorrido da carreira, o que ben sabedes implica unha boa xestión de carreira que fixo vencer. E aí temos tamén na entrada do casco histórico de Santiago de Compostela a primeira fémina. Toda a atención agora a esa cabeza de carreira femenina, na que temos tamén moitísimo nivel. Falábamos antes de Laura Santos. Vamos a esperar a chegada da gañadora femenina. En un ratiño falamos con Esteban, o gañador masculino. Iago Ignacio García, o gañador. Seguimos vendo a entrada dos corredores que completan, acompañados con esos aplausos, estes 12 kilómetros en Santiago de Compostela. Carreira pedestre de 12 kilómetros, el Correo Gallego, un ano máis viva en Santiago de Compostela. Estamos moi cerca de coñecer o nome da vencedora femenina.
con apenas muy poca separación del Antonio vencedor Bude. masculino. Antón Gómez, Ahí tenemos Pablo Díaz, varios los hombres destacados de esas primeras posiciones. imágenes da cabeza de carreira femenina. Rubén Cabaño, O tempo que seguimos recibiendo en línea de meta a cada un dos corredores masculinos que también están completando su carreira. Fernández do atletismo arenteiro, pendientes da chegada femenina. En un ratiño paramos con Esteban. Ahí tenemos todo mundo expectante Chega Borja Nouche, o segundo no circuito. da entrada en línea de meta da vencedora femenina da carreira. Aquí pasado ano, actual campeona de Galicia de campo otra vez. Liderando claramente a proa. Vamos a ver qué está pasando por atrás. Ese apartado femenino. Quienes son las mujeres que van a acompañar a Laura. Este podio da PS de Santiago. Vemos a Amador Pena, todo un ilustre en las carreras de Santiago. Medallista europeo, campeón de España Master. Ganador en varias ocasiones. Tenemos la entrada en línea de meta de Amador Pena. Vamos ante esto importantísimo nivel de corredores que tenemos en esta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela, nuevamente viva na capital galega. E agora sí, xa temos dando a volta a catedral, derradeiro xiro para entrar na Praza do Obradoiro, todo o público pendiente, aplaudindo a vencedora absoluta femenina desta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela. E aí temos, entrando por ese arco, Laura Santos, atleta de Playas de Castellón, vencedora o ano pasado. Repite victoria, defiende ese primeiro posto. O sorriso na cara, non é para menos. Laura Santos, novamente vencedora absoluta femenina. Laura Santos que redita victoria, que se abraza con Esteban. Repite victoria. Aí temos o imágenes dos vencedores absolutos. Campeón de Galicia de maratón, ahí tenemos a Manu Sobral. Laura Santos, Esteban Iglesia. E aí temos Eva Piñel, que vende a quedar o segundo posto en Ames. E repite segundo posto, en este caso en Santiago de Compostela. Esa aperta, ese sorriso que refleja as emocións que se liberan tras chegar a liña de meta despois de darlo todo nunha increíble carreira. E aí temos terceiro posto absoluto femenino, Laura, Uxía, Eva. Uxía Pérez. Colocamos as tres co arco de fondo, se abrazan as dúas primeiras. Tamén Eva coa súa compañeira. Un pouquinho máis para aquí, por favor. Vende a quedar o terceiro posto absoluto no 10K de Porriño e repite ese terceiro posto absoluto en esta carreira pedestre de Santiago de Compostela. El correo gallego, o sorriso da tres integrantes do podio feminino absoluto desta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela. Laura Santos, Emilio Iglesia, os grandes triunfadores da pedestre, el correo gallego. Lembrado atletas, ás 12:30 empezamos a entrega de premios. 12:30, ceremonia de clausura. Falamos, atención, cos dous primeiros, con Esteban Iglesia e con Laura Santos. Bueno, Esteban, enhoraboa. Moitas gracias. Bueno, na liña de saída estaba susto meu carón, e cando eu dixen atletas que queren sumar o seu brillante palmarés a vitoria na pedestre Santiago, decías coa cabeza que sí, te veía nervioso, te veía concentrado, viñas a por todas.
Sí, a verdade é que era unha carreira que leva moitos anos intentando gañar, intentando estar nos postos dianteiros, fai 2 anos que é terceiro, o ano pasado quedei segundo e por fin este ano poiden conseguir a victoria e dedicarlle a victoria ao meu antigo entrenador, que Mariano Castilleira, que fai xa un bon tempo cando empecé con el, prometille que un ano iba a gañar aquí e esta victoria vai para él. Pois que bonito e que emoción o cruzar a liña de meta lembrándote de Mariano. Sí, a verdade é que o ano pasado prepareina moi en serio porque sabía que a cita do ano pasado en Santiago coincidía co seu cumpleaños. Quería facerlle unha dedicatoria especial, non poido ser. Ahí tenemos imágenes. Foi superior a mí, pero este ano volví con toda a ilusión porque sabía que lle debía esta victoria, que le debía esta victoria, e creo que hoy, alá onde esté, estará súper agradecido de nosotros porque os dous que hoxe gañamos en Santiago fomos pupilos del. Non uns calquera, serán dous os que nos diña moito ánimo. Esteban Iglesia, vencedor absoluto masculino, e o seu carona, vencedora absoluta femenina. O Lucus Caixa Rural e o Playas de Castellón ocupan con esta estupendísima representación a primeira praza desta carreira mítica do panorama galego. Aí temos a Laura Santos. Hai 2 anos estuviche moi pretiño, tan só uns segundos da primeira a segunda, Jocelyn e Dimar Brea. Sí, a verdade é que, bueno, sempre estén aí. Este ano é máis importante todavía porque comparto un podio con meu mellor amigo e non se pode estar máis contenta. É bonito ese abrazo entre os dous, cando che dixo que gañara, se te viu emoción na cara. Laura, noraboa, que isto sea preludio dunha tempada espectacular para ti, tamén para Esteban. Noraboa e a seguir así. Muchísimas gracias. Ahí tenemos a Laura Santos, vencedora femenina, que regalábamos ese sorriso. También esa aperta con Esteban Iglesia, vencedor masculino, y también esa aperta, por supuesto, que las vencedoras femeninas, las sus compañeras de podio. Isabel Caíro, Facundo Medar, Marcos Oro, Celina Spencer, Juan Antonio Gude. Estamos en la Praza de Obradoiro recibiendo a los corredores que están completando esta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela. Vemos moitos corredores chocar as mans, levantar esos pulgares, brazos arriba, o que falábamos antes, algo que solamente podemos ver en competicións do tipo popular. Habíamos a Leticia Barbosa, que cruzaba línea de meta. Liderando a tripulación da SD Compostela, non esquezades atletas, pabellón dos deportes de Santa Isabel. O atletismo popular que fai posible esa combinación de disfrute, esforzo, moitas veces enfocado a superar un número, superar unha marca persoal, máis alá do posto nunha clasificación. En moitos casos, o simple feito de culminar a carreira, de chegar á liña de meta. Esta Praza do Obradoiro que está sendo auténtico escenario destes sprint finais, destes sorrisos que nos regalan a maioría dos corredores que cruzan liña de meta. Aí temos a Elena Vélez, do SD Compostela tamén, parando crono. Acaba de entrar Ainhoa Contame, a quinta fémina. Tamén entrou Raúl Iglesias aquí en Bugallo, entra Begoña Domínguez. Begoña Domínguez foi cuarta. Derradeiras zancadas para cada un deles e delas que están culminando esta carreira en Santiago de Compostela.
Era Mónica Granero también, que completa también estos 12 kilómetros. Una carrera por demás emblemática y mítica. Podedes consultar a explicación Lara Castro e a 10ª das mulleres. O totem para Lara Castro. Seguimos recibiendo máis atletas. Andrea Iglesias Carballido tamén acaba de entrar. José Antonio Paratey, Jesús Mato. Lembren, teñen que estar en podium Pedro Liste e Isabel Caído. Sub-20, sub-23. Senior A, Facundo Medar, era Mirai Imi. Senior B, Marcos Oro, Celinda Spencer. Máster A, Juan Antonio Bude, Mónica Granero, antigua campeona galega de maratón. Máster B, Víctor Barcada. Máster C, José Suárez Leis, para completar o podium. Faltanos a primeira Máster B e a primeira Máster C. E non esquezan de aplaudir, este é un día de festa. O público non deixa de aplaudir. Os corredores faltan numerosos. Nuns minutos comenta a proba dos escolares. Esta é a pedestre, el Correo Gallego, probablemente a carreira máis fermosa do mundo. Esos brazos arriba. O sorriso dos participantes. O mellor agasallo que podemos ver a través de esta retransmisión na que disfrutamos do esforzo. Entrando por línea de meta. Por aquí avituallamiento con Coca-Cola, Feiraco, Cádiz, Viacua. Y tedes os vehículos Hyundai comprometidos co medio ambiente, os vehículos oficiais da pedestre, el Correo Gallego. Los brazos arriba era Marta Balín. Prácticamente 300 corredores xa finalizaron a proba. Tamén entrou Ana González Margaride, Susan. O público presente na Praza do Obradoiro. Un atleta lucense como é Esteban Iglesia, emulando os En una carreira na que Esteban Iglesia coronase vencedor absoluto tras ese segundo posto o ano pasado. Lembro de atletas, 12:30 comenzamos a entrega de premios. 12:30 comenzamos a entrega de premios. As luchas están no pabellón Lorenzo de la Torre, a pocos metros da saída. E tamén no pabellón dos deportes de Santa Isabel, non no campo de fútbol, sino no pabellón de Santa Isabel. 8 minutos faltan para as 11 da mañá. Lembramos que ás 11:15 imos ter esa saída da carreira escolar. Un circuito de 7 kilómetros, no que estará participando, como falábamos antes, Teo de Frutos, actual campeón de España na súa categoría, e que participa hoxe en Santiago de Compostela. A Máster B, a primeira Máster C para ter xa completo o podium da prueba saluda. No que estaremos acompañados polas autoridades, Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, Pilar Rueiro, concejal de deportes, os representantes da Universidade de Santiago e todos os nosos patrocinadores. Esa entrada en línea de meta. A xente de man chocando palmas, os brazos arriba, sprint finais, distintas maneiras na que cada un dos atletas deciden culminar este esforzo de 12 kilómetros, este esforzo de disfrute, lo que falábamos antes destas competicións populares, nas que ambas cousas son combinables. 7 kilómetros de percorrido.
Está por aquí Pedro Liste, que hizo una muy buena carrera, que estuvo con 5 mellores, pero que ao final o ritmo non me importa, non, Pedro? Esteban Iglesia, ademais de coronarse vencedor, rexistra esa marca por debaixo dun segundo, mellorando a súa marca do ano pasado. Non solamente mellora e sube 2 segundos escalón ao primeiro no podio absoluto, sino que tamén consigue chegar a meta 1 segundo antes respecto ao ano anterior. Aí temos Ignacio Seijo tamén, completa carreira. Seguimos recibindo a máis atletas. Seguimos recibindo a cada un deles e delas. Infinidade de retos. Ese reto persoal que cada un deles e delas levan no seu peito, no seu corazón, e que fan realidade a través desas pernas que fixeron xa 12 kilómetros quedaron atrás, 12 kilómetros de esforzo, 12 kilómetros de satisfacción, 12 kilómetros de disfrute, lonxe de ser un deporte solitario, o atletismo popular tamén permite ese compañerismo. Manuel Trigo, o atleta estranense do Vértice, que ven tamén de participar en Parada de Sil, e aí o temos cruzando línea de meta en Santiago de Compostela. Derradeiros metros, entrada en línea de meta, cada vez máis corredores culminando esta pedestre de Santiago de Compostela, na que el Correo Gallego, como entidade organizadora, está orgullosísima de ver estas imágenes de disfrute, de satisfacción, de poder culminar este auténtico reto deportivo e persoal, na que moitos corredores e corredoras desafíase a eles mesmos ou mesmas, defendendo as cores do clube, do equipo deportivo, ou simplemente ca enorme satisfacción de poder culminar esta carreira tan mítica do panorama galego. Temos atletas que veñen desde Valencia, desde Gandía, e atletas que veñen desde en ese calendario de carreiras populares, míticas, como a carreira de Ames, como esta de Santiago de Compostela, e tamén, por suposto, as que temos por diante. Aí temos a entrada de Tina Fernández, a Gacela de Muros, vencedora absoluta femenina de todo o circuito correndo pola Costa da Morte, circuito que culminaba a carreira de Fisterra. No ámbito dos escolares haberá premios para os 3 primeiros, as 3 primeiras de cada categoría. E moitas destas almas que están cruzando liña de meta xa teñen por diante nada máis cruzar liña de meta. Aí temos a Manuel Arribay, nada máis cruzar liña de meta, moitos deles e delas con esa mirada posta xa en outras competicións. Ese sprint final que nos regalan moitos deles e delas tamén. Pleno disfrute para o público. Temos por aquí un exemplo para todos como é Eloi, que ven co seu guía Ricardo. Falamos antes das carreiras que temos por diante, falamos da San Martiño de Ourense, da clásica de Negreira, que leva xa esa categoría de carreira internacional. Moitas gracias, un exemplo de superación o de Eloi, que ven acompañado polo seu guía, por Ricardo. O aplauso, o espírito festivo que marca, sen dúbida, prácticamente unha hora de competición, a mellor banda sonora que pode ter calquera atleta, calquera corredor, corredora que está cruzando liña de meta. Xa sabemos quen é a primeira Master T, Carmen Rodríguez del Río. Completamos, por lo tanto, podium. Carmen Rodríguez del Río fixo 58. Zancadas finais, sorrisos, paradas de crono. Repasamos podium da prueba absoluta. Teñen que estar na ceremonia de clausura
Esteban Iglesia, Hugo García Souto, Pablo Otero, Laura Santos, Eva Piñel, Uxía Pérez Bugarín, por categorías. Ese aplauso que sigue siendo presente, sigue estando presente aquí en la Praza do Obradoiro. Sabemos esa clasificación que está acabando de completarse. Comenzaba la chegada de Esteban Iglesia. Detrás de él, Hugo García, Pablo Otero, Jorge Puig, Anxo Castro, Marcos Oro, o corredor lalinense de atletismo arenteiro, ocupando a sexta plaza absoluta. Detrás de él, Pedro Liste, Iago García, Nicolás Arrojo, o atleta del Lucus Caixa Rural, y también, por supuesto, completando ese top 10 masculino de atletismo pino, Agustín Hernández. Lo que respecta a féminas, a vencedora Laura Santos, marcando un tiempo de 42 minutos 8 segundos. Detrás de la Eva Piñel. El atletismo femenino celta, completando podio, Lucía Pérez, el atletismo femenino celta. El cuarto puesto absoluto, Begoña Domínguez, Ourense Atletismo. Detrás de la Ainhoa Gontán, Celinda Spencer, Isabel Caeiro, Patricia Varela, Leticia Barbosa, Lara Castro y Andrea Iglesias. Ese top 10 femenino de esta 45ª edición de la carrera pedestre de Santiago de Compostela. Estamos en meta recibiendo prácticamente que los primeros 1000 participantes. Hoxe congregados en Santiago de Compostela, máis de 3000 corredores e corredoras que chegan a meta tras completar ese percorrido de 12 kilómetros. Lembra de que as 11:15 imos ter a saída desa carreira escolar, deses 7 kilómetros, 7000 metros. Aí temos a Manuel Cabanillas, outro atleta de Zan tamén, que cruza a liña de meta e que tamén leva anos competindo en esta carreira pedestre de Santiago de Compostela. Lorena Otero, preséntese en zona podio. Carreira que, como ven, comentábamos antes, está siendo controlada técnicamente. Lorena Otero, están esperando Por los suices e suizas máis técnicos da Federación Galega de Atletismo. Hai premio para o primeiro para a primeira, isto é para a categoría sub-20-23, Senior A, Senior B, Master A, Master B, Master C. Nos escolares sí que habrá premios para os 3 primeiras en cada categoría e habrá premios para os centros escolares máis sobranceiros. Que ninguén se despiste dos que vades a participar na proba escolar, menos de media hora para o arranque da carreira escolar 7 kilómetros en Xoán 23. Xa se está realizando a chamada por altavoces na Praza do Obradoiro para esa saída da proba escolar, que será a partir das 11:15. Posiblemente teníamos un pequeño retraso en la salida, pero estamos pendientes también, atentos a megafonía, o tiempo que seguimos recibiendo cada un deles e delas. En o pabellón dos deportes, Lorenzo de la Torre. Atletas que están dando todo para chegar á liña de meta, moitos deles gárdanse para este instante lo que se fai ese sprint final. Millóns de formas de cruzar a meta. Habíamos a José Antonio Vázquez. Se pareceu ese gol de Vite.
o sorriso. Sigue siendo estampa habitual la llegada a línea de meta. Ponimos por lo alto ese compañerismo en una llegada a línea de meta, y vemos los suizos y suizas haciendo todo posible para evitar tapos en línea de entrada. Tras cruzar arco de meta, esfuerzos finais marcados por esos sprints. Esas derradeiras zancadas que fan posible o cruce por línea de meta destes máis de 3.000 corredores que congreganse hoxe en Santiago de Compostela, na capital galega, na Praza do Obradoiro, escenario mítico, non soamente para milleiros ou millóns de peregrinos e peregrinas, sino tamén para todos os galegos e galegas, tanto dentro como fora de Galicia. E non podía ser de outro xeito a chegada dunha carreira mítica, entrando na praza máis mítica de Galicia, aos pés da Catedral Galega, en esta capital galega de Compostela. Carreira viva dende o ano 1978, con ese parón por mor da pandemia no ano 2020 e 2021, organizada por el Correo Gallego Epiprensa, medio gráfico que foi fundado en 1878, 100 anos antes da primeira carreira pedestre de Santiago de Compostela, que hoxe cumple a súa edición 45. Nada máis e nada menos que a súa 45ª edición, na que finalmente podemos estar orgullosos e orgullosas todos os galegos e galegas de ter estas imaxes de disfrute, de satisfacción. Moitas historias personais detrás desas pernas, moito agradecemento, o que deixa ver que moitas veces os corredores non corren sós, realmente levan no peito e no seu corazón, na súa mente, e trasládase tamén ás pernas a presencia dun ser querido, que vai acompañando o esforzo durante toda a carreira. Increíble desfile de corredores e corredoras que completan estes 12 kilómetros. Aí temos imágenes do momento da saída deses 7 kilómetros no palco oficial. Vemos os técnicos e suíces. Aí temos o pistoletazo de saída. De Susana Rodríguez. Encargada en dar ese pistoletazo de salida. Bicampeona paralímpica de triatlón adaptado. La que temos orgullo de contar que a súa presencia nesta carreira pedestre de Santiago de Compostela. Esas
imágenes pertenecían a un momento da saída. Non son en tiempo real, son imágenes que pertenecían a un momento da saída desta carreira absoluta. Estamos vendo ese resumen feitos polos compañeros que levan o control técnico de la retransmisión desta 45ª edición da carreira pedestre El Correo Gallego en Santiago de Compostela. Aí temos un momento no que, como ben decíamos antes, o vencedor cruzaba a liña de meta. Esteban Iglesia, Hugo García, Pablo Otero, Jorge Puig, Anxo Castro. A primeira fémina, Laura Santos. Aí a temos. Ese podio femenino tamén completado por Eva Piñel e Uxía Pérez, que completan así deste xeito aí teñamos a Miguel Iglesias tamén cruzando a liña de meta. E moitísima xente que está completando esta carreira pedestre de Santiago de Compostela. Tomaba saída tamén Jesús Bernal, o ferrolán, o incombustible das carreiras populares, que cos seus 77 anos levan as pernas máis de 2.600 probas disputadas, nada máis e nada menos. De Ferrol, o atleta de 77 anos viaxa aos distintos puntos da xeografía nacional. Durante o verán corre de xeito habitual pola zona de Valencia e o resto do ano móvese polos distintos municipios galegos, onde mesmo participaba en dúas probas no mesmo día, pola mañán no Corgo en Lugo e pola tarde en Mugardos, a Coruña. E hoxe tomaba saída na pedestre de Santiago de Compostela. Ainda estamos pendentes da súa chegada, a chegada de Jesús Bernal, afición que lle ven do pai, Julián Bernal, que nos deixaba aos seus 91 anos tras correr nada máis e nada menos que 799 carreiras e que descubría o atletismo a idade de 78 anos, idade que o ano que ven estaría alcanzando Jesús Bernal, o seu fillo, que temos correndo nesta carreira. E voltando a Julián Bernal, temos que decir tamén que en unha entrevista comentaba que esta proba de Santiago era unha das súas probas predilectas. A súa favorita de xeito foron as súas verbas, na que chegou a participar 11 veces. Julián Bernal, sempre lembrado como superbo do atletismo galego. Hoxe vivo tamén na súa representación do seu fillo Jesús Bernal, que estará chegando a meta portando o dorsal 819. E máis alá, no caso de Bernal, temos que poñer en valor o esforzo de cada atleta, que máis alá da súa condición física, da súa idade, rompe os estigmas relacionados ca idade e bótase a correr disfrutando do mellor deporte do mundo, o atletismo popular. Seguimos tendo imágenes en directo desa línea de meta, na que vemos a tantísima xente completar a carreira cos brazos arriba, os sorrisos, as mans no peito, agradecendo o que falábamos antes, isto de nunca correr completamente solo ou sola, por esa mirada posta ao ceo,
esforzándose por completar esos 12 kilómetros, o clima festivo que temos ainda vivo na Praza do Obradoiro. Momentazo no que máis de 200 atletas están a piques de finalizar. Temos ainda 200 atletas por chegar á línea de meta. 12 kilómetros de percorrido que inclúen esa tremendísima Costa de Vite, na que se alguna vez algún corredor corre esta carreira, fará imposible de esquecer ese momento en el que atópase en esa Costa de Vite e fai fronte a ese tremendo desafío que está incluído nestes 12 kilómetros de percorrido da cidade Compostela, la capital galega, que hoxe está vestida de atletismo. Respiramos atletismo popular por cada esquina. A xente aplaudindo, disfrutando desta estupendísima mañá de domingo, en este domingo 27 de outubro. Mañana que a moitos nos sorprendía o cambio de hora. Forte ese aplauso tamén para cada un deles que van cruzando a liña de meta. Agora mesmo na entrada do Obradoiro son os mesmos atletas os que piden os aplausos. Empezan a chegar de xeito máis espaciado, pero a xente responde porque estamos falando de atletismo popular. Evidentemente, como comentábamos ao principio, esa combinación de competir con un mesmo, unha mesma, máis alá da clasificación, máis alá do máis alto ao que queren levar ese nome. Tamén combinando isto co disfrute. Deberíamos ver por aquí o final peche da proba. 2000 participantes tomaron a saída. Quedan menos de 100 corredores por finalizar. Seguimos aplaudindo o final da prova. Moitas aventuras persoais na consecución deste logro. Correra pedestre, correo gallego, rematada. Final para todos. Tenemos un total de 1980 corredores que cruzaron línea de meta. Temos 1160 inscritos nas categorías escolares en esa proba de 7 kilómetros. Que ten prevista a súa saída ás 11:30. Y aquí está desde Nalón don José. Bravo don José. José Pantiga entrando en meta.
recta final para numerosos corredores. Moitos deles rematan como teñen que rematar cun sorriso, este un día de festa. Pendentes xa da saída da prova escolar. ¡Vamos, Paco! ¡Dale! ¡Dale! Este o final deste grupo B, Ángeles Almontes de Alegría. Sin dúbida, un dos grupos máis festivos en esa entrada en meta. Susto por diante de Víctor Balinio, o atleta de Monterroso. Exemplo de forza de voluntade, que non perde oportunidade para participar nas carreiras populares. Seguimos vendo esas imágenes. A xente contentísima cruzando liña de meta. O disfrute se cadra a principal razón pola que milleiros de persoas inscríbense semana a semana ás competicións populares, máis alá dos resultados das clasificacións, lóxicamente sempre pendentes do tempo, moitos deles, para poder medir esa progresión respecto á carreira dun ano a outro. Pero sen dúbida o factor común entre corredores e corredoras en este tipo de competicións ven sendo o disfrute e podemos asegurar pola propia expresión dos seus sorrisos. A chegada a meta ven sendo sempre un momento de explosión de emocións nos que deixe saber moitas veces a razón pola que estamos competindo. Como por exemplo nesta edición 45ª da carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego, co apoio do Concello de Santiago, Xunta de Galicia, Deporte Galego, Sogama e o patrocinio tamén de Coca-Cola, Feiraco, Viacua, Almacenes El Corte Inglés, Universidade de Santiago de Compostela, Gadis, Hyundai Supersa Santiago e CaixaBank. Más aplausos para los amigos y amigas que están entrando en meta. Haciendo un esfuerzo tremendo. Finalizó Verónica Neira, Inés Bella, Begoña Pena, Antonio Ciudad, Uxía Rey, Jesús López. 10 atletas por completar a carreira. Achegámonos ao final para todos. Estamos a piques de poder anunciar o peche da carreira. Aí temos imágenes tamén do momento da saída, desa saída que está se preparando para esa proba escolar
Ahí veamos a Teo de Frutos, actual campeón de España en su categoría. Estará participando de estos 7 kilómetros en Santiago de Compostela. ...13 grados... 13 grados en la capital galega... 13 grados en Santiago de Compostela... Una mañana soleada, comenzaba muy cedo con esas choivas, con esa néboa, que poco a poco fue dando paso a estos ceos abertos. A este sol que, como comentábamos antes, más allá de que las temperaturas no son altas, muchas veces este sol puede sorprender de xeito tanto positivo como negativo a cada uno dos corredores e corredoras que están participando destes 12 kilómetros en esta carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. Tenemos sus compañeros. Nunha hora temos a cerimona de clausura. Podedes consultar xa a zona podium na pantalla que temos diante, precisamente do podium. Terio Carrera, la Praza do Obradoiro, e Pablo Ríos agardando o momento da saída da proba escolar esos 7 kilómetros en esta 45ª edición. Nuevamente vivo atletismo popular en Santiago de Compostela, cidade que enchese de orgullo con cada zancada de estos corredores e corredoras que marcan o seu paso con cada pisada, con cada zancada. Ese percorrido, no caso da proba de adultos, dende Avenida Xoán 23, e tras esos 12 kilómetros exigentes, finalizando la Praza do Obradoiro, aos pés da Catedral de Santiago de Compostela. Lembramos que preto das 12:30 aproximadamente está programada esa ceremonia de premiación, ese peche de evento, con esa entrega de trofeos e medallas e por supuesto tamén esa premiación en metálico todo isto a partir das 12:30. Falábamos antes do sol, xa temos esa alternancia de nubes novamente pola capital galega.
Y ahí temos saída da carreira escolar. Aí temos a Jaun Bouzón do Triatlón Atlántico. Teo de Frutos, xusto por detrás. En terceira posición. No medio deles, Raúl Naveira, atleta sub-18. De momento, una cabeza de carrera muy nutrida. Esto acaba de comenzar. 7 kilómetros. Aí temos tamén os máis pequenos e pequenas. Carreira inclusiva. Aí temos esa participación. Ahí vemos a Juan Bouzón en cabeza. Juan Bouzón marcando ritmo en estos momentos. Tamén Adrián César do Millarrayo. Raúl Naveira colócase xusto por detrás de Teo de Frutos e diante de Teo de Frutos temos a Bouzón Blanco. Jaun Bouzón continúa en cabeza de carreira deses 7 kilómetros que acaban de comenzar e que culminarán tamén en esta praza do Obradoiro. Teo de Frutos, cabeza de carreira. O actual campeón de España na súa categoría marca o ritmo. Representando as cores do Lucus Caixa Rural Galega, o atleta lucense tamén vencedor en unha das probas da Corre con Nós deste 2024, vencedor absoluto en unha das probas da Corre con Nós, que incluía a súa categoría de sub-18 dentro da carreira absoluta, o que fixo posible que fora vencedor absoluto. E aí o temos tras 4 minutos 15 segundos dende o inicio. Pero non perdamos de vista isto, o sorriso, a alegría, a competición popular. Rapaces e rapazas, contentísimos e contentísimas, disfrutando. Lembrade que o deporte base é unha das prioridades para el Correo Gallego, para o Concello de Santiago de Compostela e, por suposto, para a Federación Galega de Atletismo. E, por suposto, esta competición popular non perde de vista eso, justamente, o carácter popular, o carácter do disfrute, da satisfacción, o colegueo destes rapaces e rapazas que están
disfrutando, justamente eso, disfrutando de correr por las ruas de Santiago de Compostela. Ahí vemos con ese estupendísimo estado de forma de Teo de Frutos. Deja un Bouzón que está justo por detrás. Venían prácticamente juntos, una distancia que va separándose cada vez un pouquiño máis, cando xa falta cada vez menos para entrar no casco bello de Santiago de Compostela, no casco urbano. Lembrade que este percorrido de 7 kilómetros está diseñado justamente para que os atletas escolares poidan disfrutar e os temos cada vez máis preto. Y ahí están, cascarreiras populares disfrutando. Sen dúbida, unha das mellores estampas desta mañán en Santiago de Compostela. A participación popular, vedes tamén como dende os balcóns, as ventanas, toda a veciñanza de Santiago de Compostela animando, participando en esa animación para que os máis pequenos e pequenas sintan a alegría de correr, que poidan sentir que isto va moito máis alá dun plano físico. Aí temos esas imaxes de Teo de Frutos, que está a punto de ingresar. Aí o temos. Un Bouzón blanco xusto por detrás. Vamos los dous, categoría sub-18. Entrada en ese casco histórico. Bordeando justamente. Estes 7 kilómetros do percorrido entrando na Alameda, ca catedral xusto por detrás. E sen dúbida, como ben podedes observar, o disfrute, a alegría, a satisfacción veñen sendo protagonistas desta carreira escolar, como non podía ser de outro xeito, disfrutando do compañerismo, disfrutando deses momentos. Como sempre decimos, o máis importante para estas categorías escolares, fundamentalmente, aínda que podíamos trasladalo tamén á competición de adultos, pero en estas categorías escolares o máis importante é o disfrute. Teo de Frutos saindo da Alameda e dirixíndose a esta catedral de Santiago de Compostela, que está xusto por detrás da Alameda. Deixase ver o fondo. Esa baixada que lle deixa ver tamén as torres da Catedral Galega, sabendo que ese é o seu destino, que aí está a súa meta. Cabeza de carreira masculina da carreira escolar, Teo de Frutos. E voltando xa a esta imaxe do disfrute, da satisfacción de correr, do colegueo. Mirade canta xente, cantos rapaces e rapazas cos colegas.
disfrutando desta estupendísima mañán en Santiago de Compostela, na que o deporte ven sendo o protagonista en esta carreira escolar, máis alá da clasificación, que evidentemente hai que decilo. Gústanos sempre lembrar que ganar gañan todos e todas. Toda esta rapazada que hoxe, domingo, optou por sair a correr e facer deporte, e canto mellor se o fan con amigos, amigas, colegas, familia incluso, porque tamén podemos ver algunos adultos que están corriendo con eles de forma lúdica, disfrutando destes 7 kilómetros. Aí va. Disfrute, sorriso, satisfacción, zancadas cheas de alegría. O mellor, sin dúbida, desta retransmisión. Aí os temos. Brazos arriba, sorrisos e moita, moita alegría en estes rapaces e rapazas que están disfrutando e ao mesmo tempo do disfrute desafiándose eles mesmos e mesmas. Para moitos deles e delas, correr 7 kilómetros representa un auténtico desafío. E, sin embargo, aí están facendo co sorriso na cara, saudando a cámara e escoitando tamén os ánimos que están recibindo de toda a veciñanza da cidade compostelana. 12 minutos prácticamente dende o momento da saída. En calquera momento estaremos vendo a chegada do campeón de España na súa categoría a esta praza do Obradoiro. Sen dúbida, o feito de que sexa campeón de España non lle exime do esforzo. Aí está, ben podestes ver tamén na proba absoluta os esforzos que facían non somente Esteban Iglesias, sino tamén cada un dos atletas, principalmente os que estaban ocupando esas prazas en cabeza de carreira. Trasladamos isto ao cadro femenino tamén, que non teñamos imágenes durante a carreira, pero si tivemos en liña de meta. E máis alá do disfrute, lóxicamente, hai un plus, un grado de esforzo que conleva chegar a meta, sobre todo se estamos intentando defender un posto na clasificación xeral. E voltando ao disfrute, aí están os máis pequenos e pequenas enchendo as rúas de Santiago de Compostela cos seus sorrisos. Aí estamos disfrutando destas estupendísimas escenas. Nada máis e nada menos que 1160 rapaces e rapazas enchendo as rúas de Santiago de Compostela. En concreto, se falamos de categorías, podemos falar de 328 atletas en sub-12, 363 en sub-14, 248 en sub-16 e 223 en sub-18. Aí temos novamente imágenes de quen vai en segundo posto da clasificación parcial, porque ainda non temos, lóxicamente, a carreira culminada, pero aí está. A un Bouzón en segundo posto, que tamén corre con certa soidade. Ben podedes ver que non ten ninguén detrás, pelexando por ese segundo posto, cousa que non lle fai perder o ritmo nesta subida de Vista Alegre, controlando tempo. Lembrade que máis alá do posto da clasificación xeral, do máis alto que podamos meter o nome dun atleta, cada un deles, e estes rapaces tamén están facendo, busca unha superación persoal, un tempo máis alá dun posto na clasificación, un tempo que queren chegar, e lóxicamente
para poder facelo dependen moitísimas cousas, non solamente o estado físico, sino tamén a xestión da carreira. A climatoloxía moitas veces influe neste tipo de situacións. Moitas veces o que para algúns pode ser unha situación beneficiosa, para outros pode ser unha situación adversa, como por exemplo a temperatura da carreira, que neste caso ven rondando os 13 grados. Casi 16 minutos dende o comezo desta carreira escolar, destes 7 kilómetros, nos que Teo de Frutos vai en cabeza de carreira. O campeón de España. Aí temos imaxes da Costa de Vite, o punto máis conflictivo da carreira, que lóxicamente tamén está incluída en esta carreira escolar. Teo de Frutos non baixa o ritmo, aí o temos. E voltando imaxes aos sorrisos, ao disfrute. A competición escolar, sen dúbida, nos deixa estas imaxes. Aí temos a Noé da Fonte. Lembrade que neste percorrido de 7 kilómetros estades vendo atletas de sub-18, de categoría sub-18, como por exemplo Teo de Frutos. Oja, un Bozón tamén. Pero nestes mesmos 7 kilómetros de percorrido conviven con eles 248 rapaces e rapazas de categoría sub-16, 363 de categoría sub-14 e 328 de categoría sub-12. Teo de Frutos, zancada tras zancada, superando por fin esa Costa de Vite que está rematando. Tremenda costa, larguísima. Y aí está, recibindo o aplauso, o apoio de todo o público, que igual que o facían na proba de adultos, tradúcese en combustible para esas pernas que van levar a Teo de Fruto, que si mirades na expresión do seu rostro, hai unha mezcla de satisfacción, evidentemente. Non leva crono. Vai a cabeza de carreira con moitísima distancia respecto do seu competidor inmediato, aínda que, como ben falábamos antes, moitas veces os atletas compiten non solamente por esa posición ou por ese posto na clasificación xeral, sino tamén con eles mesmos e mesmas. Teo de Frutos, de Lucus Caixa Rural. Seguramente o sorriso, esa expresión que deixa caer de satisfacción por superar esa Costa de Vite. Escoitar o aplauso da xente que, como falábamos antes, ven sendo combustible para calquera atleta que está realizando o percorrido, non solamente nesta carreira de Santiago de Compostela, sino tamén calquera outra. Por eso sempre animamos a xente a que aplauda, a que anime, porque moitas veces eso ven sendo como esa bocanada de aire que recibe o ciclista nesa cuesta, ou, sin ir máis lonxe, un empuxe na espalda no momento susto que pode indicar a xestión de carreira feita de xeito apropiado. E seguimos vendo como os distintos atletas, rapaces, rapazas, correndo, disfrutando do deporte en Santiago de Compostela. Toda a cidade de Compostela, a capital galega, énchese de atletismo popular.
Voltamos con imágenes a Teo de Frutos, nuevamente. Se ven baixando. Queda aí cada vez menos para entrar no casco histórico de Santiago de Compostela. Xa o temos moi preto. Teo de Frutos continúa en carreira e con unha distancia considerable respecto do seu segundo, do seu competidor inmediato, aínda que bota a mirada atrás cada tanto. Pero temos a Jaume Bouzón bastante lonxe de Teo, o cal casi podemos asegurar, aínda que non hai nada dito hasta que se produzca ese momento de cruce en liña de meta, pero parece ser que Teo de Frutos será o vencedor absoluto desta carreira escolar da 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. Teo de Frutos a punto de convertirse en vencedor absoluto masculino. Vaya espectáculo que teníamos na avenida Suan 23 despois de disfrutar a seguida a dos participantes absolutos. Con una técnica muy pulida, llevando un ritmo casi constante. Ahí podemos ver ese aplauso o ánimo de toda a xente do casco histórico de Santiago de Compostela. Derradeiros metros para esa entrada triunfal na Praza do Obradoiro, praza na que nestes intres moita xente está deixando de mirar a pantalla xigante que está colocada e dirixe a vista a ese arco de meta que en calquera momento será escenario da entrada de Teo de Frutos, que se vai a coronar como vencedor absoluto da proba escolar e da súa categoría sub-18. Derradeiros metros para completar. E aí o temos, o aplauso de xente que ven sendo a súa banda sonora. Ese sonido para recibir o vencedor deses 7 kilómetros. Cada zancada está máis preto de cruzar liña de meta frente á Catedral Galega. Vamos, vamos, aí está. Toda a xente expectante agora sí a entrada de Teo de Frutos. Pasando nestes intres pola Berenguela e agora sí, xa o temos a un par de voltas, o zigzag que lle queda por entrar en línea de meta. Voltamos a vista. Aos máis de 1160 corredores escolares. E novamente e aí o temos a punto de entrar en liña de meta Teo de Frutos, agora sí pasando pola Berenguela. Poucas zancadas lle quedan para coronarse vencedor por segunda vez en esta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela. Una volta e o temos entrando en esta Praza do Obradoiro. Aí está, imágenes exclusivas, momento de felicidade, de disfrute, de victoria, correndo co corazón, chocando mans. Teo de Frutos, vencedor absoluto da proba escolar da carreira pedestre
de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. Sí, señor, aí o temos, festexando, disfrutando do seu momento, o campeón de España na súa categoría. Aí temos victoria absoluta dos 7 kilómetros. O ano que ven seguramente o estaremos participando nos 12 kilómetros. O cambiar de categoría, Teo de Frutos estará participando para o ano que ven nos 12 kilómetros de Santiago. Porque creo que es la carrera popular que más me gusta. Tiene ambiente increíble. Entrada por línea de meta de Aún Bouzón. La segunda posición. Se saludan y vamos a hacer un ratillo. Ese saludo con Teo de Frutos. Y paramos con Teo. Tras esas verbas que intercambiaba o colega Pablo Ríos. E aí temos o primeiro da categoría sub-14. Espectacular, Jaden. Vamos a hacer una foto con los tres. Dani Vaneiro. Hombre que quedó tercero absoluto en el circuito Corresan. Lucas Pera. Cuarto su decedito pasado ano. Y ahí tenemos los tres primeros. Teo, Jaun y Jaden. Tenemos a Jaden Silva, primero sub-14. Contanos. Bueno, que sí, que siempre es un placer correr aquí. En línea de meta. Y la verdad me dio mucha pena, ya que Lembrad que tenemos as distintas categorías. ya por el circuito y por el ambiente, que es una locura ese ambiente, que es ahora. ¿Objetivos para esta temporada? Bueno, hay algunos objetivos, pero ya está. Seguir mejorando, estar puestos arriba y dar lo mejor de siempre aquí en Bilbao. Teo, te voy a poner el listón más alto todavía. Objetivo, ganar la pedestre como absoluto algún año. Bueno, va a estar complicado porque este año lo ganó Esteban y siempre entramos juntos, pero es una verdad que es de los rivales más difíciles que hay, ya que es un tío que sufre siempre todo lo que tiene y más, pero bueno, se tratará, algún año se tratará. Perdona, Teo, porque acaba de entrar de Brisbane-Agua como ganador. Tenemos entrada Femenina. la vencedora femenina. Vascones de atletismo, Pino. Entra Paula. Paula Fernández es la primera sub-16, a segunda. Primera sub-16, Paula Fernández. De primera sub-18, Xavi Rodríguez. Sí, yo la tengo, ya. Debris Pinagua. Entra Sabaleta femenina y mandamos a una foto con las tres primeras. De Bris de primera. Sandra Martínez completando podio. Se abrazan entre las, qué bonito. Entre las, qué bonito. De Bris no centro. Sabela por aquí. Positivos de podio. Ahí estemos. Ahora sí. De Bris Paniagua. Paula Fernández. Sabela Martínez. Las tres primeras de la pedestre Santiago el Correo Gallego. Se abraza de Bris de Mecu. Queremos una foto con Teo y con De Bris. Bueno, De Bris, enhorabuena. ¿Contenta? Tenía rivales importantes el día de hoy y ahora la victoria aquí son palabras mayores. Y también conocer el recorrido por Santiago, importante, ¿no? Posibilitar ese esfuerzo en la Cuesta de Vite. Sí, claro. Fui el sábado pasado a mirar. La importancia de conocerla. Pues enhorabuena y a seguir así. Esa foto con Teo de Frutos, con De Bris Paniagua, los dos ganadores escolares que se colocan a la foto para los medios. Serán futuros ganadores de la pedestre. Imaxes dos vencedores. Debris, Teo, escribindo o presente do futuro, o presente do atletismo galego, que será o futuro. Atletas de categoría sub-18 que poñen no máis alto o esforzo e o disfrute, como ben podedes ver,
Teo de Frutos, sen dúbida, un clarísimo exemplo da conxunción de ambas sensacións, ambas emocións. Aí vemos a Debris con esa aperta ca familia. Sostén que todo atleta sempre agradece e, por suposto, aperta a noraboa dos familiares e persoas queridas. Sempre fan de combustible para as seguintes metas. Seguimos tendo imaxes dos distintos corredores da categoría sub-18, sub-16. Me parece que temos tamén categoría sub-14 e sub-12 agardando a súa chegada en línea de meta. Entra Suel. Martina llega segunda na categoría sub-14. Entra Daniela, entra Judith. Terceira e cuarta nesa categoría sub-14. Seguimos caminando. A llegada de Bryce, Lucas, Pablo. E Santiago temos que aplaudir moitísimo máis forte o esforzo destos brillantísimos atletas. José Mala, Leo, Gael, Adrián, Joan, Miguel. Llega Hugo. Aroa que para o crono en cuarta posición, sub-18. Llega Joana Rodil. En quinta posición, sub-14. Julia Fagilde. Ya vamos completando os podios. Julia ganadora sub-12. Sub-14, Jaden Silva, Martín Otero, Mateo Bolzón, Lucía Geitos, Paula Martina Lluvero e Daniela Bayón. Sub-12, Xavier Rodil, Nico Amado, Gael Camaño, Julia Fagilde e a primeira sub-12. Faltanos completar o podium femenino sub-12. Javi Rodil, moitas felicidades. É para ti a carreira de Santiago. Llega Jesús Coutinho. Ronald, perdón. Siguen llegando atletas que reciben ese brillante aplauso do público na Praza do Obradoiro. A segunda sub-12, Aitana García Picón. Lucas Ajeito, sufriendo. Pasando todo. Sara Cristina Liz, que acaba de entrar. Seguimos caminando, importante non parar. Para recuperar, para non obstaculizar a meta. Santiago, esos aplausos están muy apagados. Seguimos tendo imaxes. Vemos moitísima cara coñecida, moitos participantes.
noticia que esta Praza do Obradoiro, que esta pedestre de Santiago del Correo Gallego. Que no me marche para la y de aplaudir. Non solamente da línea de meta, sino tamén dos distintos puntos do percorrido. Lembrade que nesta carreira escolar estamos vendo 4 categorías correr simultáneamente eses 7 kilómetros. E que temos prevista esa entrega de premios a partir das 12:30. Seguimos recibindo aos máis pequenos e pequenas. Disfrutando do momento da chegada, justamente. Mirade o sorriso que nos regalan. E non é para menos, porque máis alá dos postos, a clasificación e o resultado, a verdadeira recompensa está nese esforzo para chegar á liña de meta e ver, botar a vista atrás e ver a carreira culminada e saber que eses 7 kilómetros xa quedaron atrás. Atletas puntuando para os seus colexios, para os seus clubes. Lembran esa clasificación por centros educativos, por clubes, moitísima camiseta da pedestre de Santiago del Correo Gallego. Seguimos caminando, por favor. A chuvia que non se quere perder a proba. A choiva que faise presente que se fai presente na Praza do Obradoiro, moi timidamente, pero comeza a chover en Compostela tras esta mañán con ese sol, esa alternancia de nubes e claros. Despois desta estupendísima carreira nestes 7 kilómetros nos que se foron culminando as carreiras escolares. Despois de eses 7 kilómetros na capital compostelana, nesta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela. Vamos, vamos, vamos hasta meta. Santiago, o que non teña paraugas que aplauda, o que teña que grite, que anime. Que no tenga que decirlo. Tenemos aquí animadores desde México. Finalizando el camino de Santiago desde Lourdes. ¡Vamos, vamos, Marcos! ¡Vamos, vamos, vamos! A lluvia para refrescar esta entrada a la Praza do Obradoiro. Vaya estampa espectacular. Centos de rapaces dando todos los metros finais, loitando por aliantar unha posición, por sumar puntos para o seu colexio, para o seu clube. Acaba de entrar Roy, Diego, Hugo, Pedro. En que 20 minutos, 12:30 comenzaremos con ceremonia de premiación. Pide aplausos, Santiago.
puntos para sumar puntos para os seus colexios. Gabriel, Marco, Paloma, Preiso, Carlos, Tomás, Hugo, Lucas, Álvaro, Alejandro, Blas, Pablo. Imposible nombrarlos a todos, pero para todos eles o noso agradecemento, o noso ánimo, o noso recoñecemento. 1162 corredores participantes de esta carrera escolar desde 7 kilómetros. Alessandre, Samuel, Artai, Santi, Laura. Lembramos os números: 223 participantes en sub-18, 248 participantes en sub-16, 363 participantes en sub-14, 328 en sub-12. Conforman los 1162 participantes de esta carrera escolar de 7 kilómetros. ¡Vamos, vamos a ese sprint! Leo, Víctor, María, Antón, Diego, Valeria, Pedro, Manu. Ha llegado de Jessy. Bernardo, Alessandro, Antón, Hugo, Pablo. Quen dixo que hai pouca natalidade? Vaya brillante participación. Que canto son os rapaces de Santiago que soñan con cumplir a idade para poder estar participando na pedestre. Chega Jan. Entraba tamén Alberto, Ana, Alejandro, Bianca. ¡Vamos, vamos, vamos! Entra Nico, Claudia, Noah, Juliet. Se me están apagando los aplausos. O que non aplaudo, votamos fora de Plaza do Obradoiro. Vamos, Santiago, venga, venga, venga. Ese esfuerzo final. Vamos, vamos, venga, bravo. Vamos. Venga, que estamos en meta. Reta de chegar. Vamos, vamos. Ese sprint, esos metros finales. A Praza do Obradoiro. Recibiendo todos ese esfuerzo final. Que espectacular, despois deste esforzo, entrar na Praza do Obradoiro, cumplir o objetivo, finalizar neste punto emblemático para todos os atletas galegos. ¡Vamos fuerte a esta meta! ¡Vamos, vamos, vamos! Pablo, Sebastián, Zulia, Luis, Iván, Alberto, Martina, Matilde, Marcos, Mateo. Estamos na Praza do Obradoiro. Objetivo cumplido. ¡Vamos, vamos, vamos! Espectacular o esforzo que estamos facendo moitos destos chavales para puntuar para o seu colexio, para puntuar para o seu clube. ¡Ánimo, Gallago! Entra Valentía, José, Arturo, Noel, Hugo, Yago, Dani.
Ahí tenemos esas imágenes que lembran esa saída de carrera escolar de 7 kilómetros. O disfrute de estas 4 categorías escolares que encheron las rúas de Santiago de Compostela xusto despois de facelo en esa carreira absoluta, en esos 12 kilómetros. Ben podemos apreciar as imaxes, esa marea laranxa desta 45ª edición da carreira pedestre de Santiago de Compostela, que como ben podedes ver tamén o disfrute, a alegría. E con esto vamos enlazando esta retransmisión para prepararse para lo que será esa entrega de premios a partir de las 12:30. O disfrute dos máis pequenos e pequenas, sen dúbida unha das mellores estampas en esta 45ª edición da pedestre de Santiago de Compostela, el Correo Gallego. E con esto despídese un servidor, Hernán García, encantadísimo de poner voz a esta retransmisión en directo a través de las canales de YouTube del Correo Gallego. Aí temos ese momentazo da chegada do vencedor masculino. E de cada un dos integrantes que foron chegando á liña de meta e que completarán os podios de categoría. A vencedora absoluta femenina aí está, lembrando estes momentos nos que completaban carreira. No que novamente a cidade de Santiago de Compostela voltaba a ser escenario desta participación escolar na súa carreira pedestre que leva xa 45 anos, dende o ano 1978. Esas victorias nas distintas categorías que podedes consultar na página web de M Sports. E por suposto, vos convidamos a continuar con esta retransmisión para que podades disfrutar tamén do que será esa ceremonia de premiación que estará presentada, por supuesto, por Terio Carrera, Pablo Ríos, no camión podio, que xa estamos vindo imaxes en directo da súa preparación, no momento que estamos tamén escoitando como imos recibindo cada un deles e delas que están rematando esta carreira de 7 kilómetros na capital compostelana. Dez minutos nada máis para a ceremonia de premiación. Enlazamos directamente cas imaxes do camión podio. Moitísimas grazas e ata a seguinte.
os ánimos de todo o público na Praza do Obradoiro que recibe con sol despois da chuvia na carreira escolar. ¡Vamos, vamos! Martín, Adrián, Alba, Nadia, Mario, Roy, Usio, Mario, Laura. Tan só uns poucos somos gañadores, pero todos merecen o noso aplauso, todos merecen o noso respeto. Yo no voy. Yo no miento, no engaño. Yo ya le hice un año. ¿Cómo se hace eso? Si tiro de ti, te dejo. Y tengo que andar mirando de ti, te dejo. Yo voy a tirar. Fácil. Me suelta la mano y voy. ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, chicos! Y atención, en 5 minutillos comenzaremos la Unión Podio del Sports, esta ceremonia de premiación correspondiente a esta 45 edición de la carrera pedestre Santiago del Correo Gallego. Zapatos en el suelo, sueños en el aire, recorriendo la historia, sin tiempo que pare. Calles de Santiago, viejas pero vivas, cada piedra susurra, leyendas y vidas. Corre sin parar, la meta está cerca, siente la ciudad, te llena de fuerza, respirar profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y nada es igual. La gente anima, corre la pasión, periódico en mano, gritan corazón. Corre sin parar, la meta está cerca, siente la ciudad, te llena de fuerza. Zapatos en el suelo, sueños en el aire, recorriendo la historia, sin tiempo que pare. Calles de Santiago, viejas pero vivas, cada piedra susurra, leyendas y vidas. Corre sin parar, la meta está cerca, siente la ciudad, te llena de fuerza, respirar profundo,
Zapatos en el suelo, sueños en el aire, recorriendo la historia, sin tiempo que pare. Calles de Santiago, viejas pero vivas, cada piedra susurra, leyendas y vidas. Corre sin parar, la meta está cerca, siente la ciudad, te llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y nada es igual. La gente anima, corre la pasión, periódico en mano, gritan corazón. Corre sin parar, la meta está cerca, siente la ciudad, te llena de fuerza. Zapatos en el suelo, sueños en el aire, recorriendo la historia, sin tiempo que pare. Calles de Santiago, viejas pero vivas, cada piedra susurra, leyendas y vidas. Corre sin parar, la meta está cerca, siente la ciudad, te llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y nada es igual. La gente anima, corre la pasión, periódico en mano, gritan corazón. Corre sin parar, la meta está cerca, siente la ciudad, te llena de fuerza. Zapatos en el suelo, sueños en el aire, recorriendo la historia, sin tiempo que pare. Calles de Santiago, viejas pero vivas, cada piedra susurra, leyendas y vidas. Corre sin parar, la meta está cerca, siente la ciudad, te llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y llena de fuerza. Respira profundo, el
suelo, sueños en el aire, recorriendo la historia, sin tiempo que pare. Calles de cada piedra susurra leyendas y vidas. Corre sin parar, la meta está cerca. Siente la ciudad, te llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y nada es igual. La gente anima, corre la pasión, periódico en mano, gritan corazón. Corre sin parar, la meta está cerca. Siente la ciudad, te llena de fuerza. Zapatos en el suelo, sueños en el aire, recorriendo la historia, sin tiempo que pare. Calles de Santiago, viejas pero vivas, cada piedra susurra leyendas y vidas. Corre sin parar, la meta está cerca. Siente la ciudad, te llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y llena de fuerza. Respira profundo, el centro monumental, donde el esfuerzo brilla y nada es igual. La gente anima, corre la pasión, periódico en mano, gritan corazón. Corre sin parar, la meta está cerca. Siente la ciudad, te llena de fuerza. Jaime Leiro, director del Correo Gallego. Diego Calvo, consejero de Presidencia Suscita Deportes. Pilar Lueiro, consejero de Deportes. María Luisa Plastoy, directora de CaixaBank en Santiago. María Troncoso de Coca-Cola. Javier Rico, delegado del Rector para Deportes. Sueños en el aire. Lucía Santos, coordinadora de responsabilidad social corporativa. Jaime Abella, gerente del Correo Gallego. Antonio Vega, diputado provincial de Deportes. Pedro Costa, director comercial de Prensa Ibérica. Todos ellos a Zona Podium. Viejas pero vivas, cada piedra susurra leyendas y vidas. Corre sin parar, la meta está cerca. En primer lugar, En la ciudad, primero clasificada en la categoría Junior Promesa, sub-20, sub-23, que nos acompañen Isabel Cairo de Pedro Liste. Entrega o premio Carmen Rodríguez, vicepresidenta del club. Isabel Cairo, Pedro Liste, a Zona Podium. Primeiro e primeira
categoría Junior Promesa. Que suba al escenario por el lado izquierdo da zona podio os atletas Isabel Cairo, Pedro Liste, unha pontevedresa, un santiagués, os primeiros da categoría Junior Promesa. Vemos a Pedro Liste, Isabel Cairo, primeira categoría sub-20, sub-23. Pedro Liste, o escenario, entrega o trofeo Carmen Rodríguez, vicepresidenta de club, non contamos coa presenza de Isabel Cairo. Senior A, que se preparen la Migi Imi e Facundo Medar. La Migi Imi e Facundo Medar, o escenario. Primeiro de primeira, categoría Senior. Entrego premio Marcos Puente, director comercial de Yupersa Santiago. Categoría Senior A, Facundo Medar. Temos os dos primeiros Senior, a Facundo Medar e a Migi Imi, entrega Marcos Puente, director comercial de Yupersa Santiago. Categoría Serie B, que se veían Celina Spencer, Marcos Oro. Celina Spencer, Marcos Oro, que se veían a podium. Entrego premio Fuencida Cid, directora nacional de marketing, el Corte Inglés. Vamos a entregar Senior B, tenemos a Marcos Oro de Vila de Cruces, de Agolada, no cambiamos los marcos, y esperamos por Celina Spencer, que está a punto de acceder por escenario. Aplauso para Celina Spencer, para Marcos Oro, os primeiros Senior B entrega Fuencida Cid, directora nacional de marketing del Corte Inglés. Vamos con Master 1. Master 1. O primeiro é Juan Antonio Gude, entrega Borja Berea, da Corporación Municipal. Juan Antonio Gude. Y que se prepare Mónica Granero. Va a hacer la entrega Gonzalo Muinos.
Mónica Granero e a primeira Máster A entrega a Gonzalo Muiños, membro da Corporación Municipal. Vamos con Máster C. Entrega a María Rozas, miembro de la Corporación Municipal. O premio para José Suárez Leis e para Carmen Rodríguez del Río. José Suárez Leis, Carmen Rodríguez del Río. Carmen Rodríguez, José Suárez Leis, os máis expertos. Faltanos Máster B. Máster B, Celia Núñez, Víctor Barcala. Celia Núñez, Víctor Barcala. Vaya a entregar este premio Gonzalo Muiños. Víctor Barcala, podium. Víctor Barcala, podium. Víctor Barcala, Máster B. Vamos a entregar Máster B a Celia Núñez, o escenario Celia Núñez, Máster B, entrega Gonzalo Muiños, miembro de la Corporación Municipal. Víctor Barcala. Y ahora vamos con podium absoluto. Terceira clasificada no ámbito femenino, Uxía Pérez Duarín. Vaya entrega do trofeo Iván San Martín, presidente da Federación Galega de Atletismo. Uxía Pérez Duarín, terceira clasificada. Entrega Iván San Martín. Terceiro clasificado, Pablo Otero. Entrega Nicolás Esmolís, director ejecutivo de Miacua. Pablo Otero a podium. Pablo Otero, terceiro clasificado con Nicolás Esmolís de Miacua. Aquí estamos, terceiro a terceira. Segunda clasificada, Eva Piñel, entrega el trofeo Manuel Merelles, director de la Agencia de Turismo de Galicia. Segundo clasificado, Hugo García Souto. Entrega el trofeo Antonio López, rector de la Universidad de Santiago.
Hugo García entrega al rector de la Universidad de Antonio López. Y ahora vamos a completar el podium con los grandes vencedores. En el ámbito femenino dejamos espacio para Laura Santos, se entrega el trofeo a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, en presencia de Jaime Leiro, director del Correo Gallego. También recibimos a Esteban Iglesia. Va a entregar el trofeo a Esteban Iglesia. Diego Calvo, consejero de Presidencia, Justicia y Deportes, acompañado por Jaime Leiro. Y ahora vamos al centro. Laura, apoyémonos centro. Vamos al gran vencedor. Esteban Iglesia o centro. Aquelón de Laura Santos. Esta foto de familia, os animáis delanteros a las autoridades. Quedámonos para entregar un premio a mejor sub-20, sub-23. Va a entregar Carmen Rodríguez de Club. Carmen Rodríguez de Club a Ainhoa Gontán. Muchas gracias. Entregamos a Ainhoa Gontán, entrega a Carmen Rodríguez de Club. Y vamos a comenzar la entrega de premios de las categorías escolares. Vamos a colocar el podium. Por favor, Laura Santos, Esteban Iglesia, una foto más, Juan Caldesa, Goretti San Martín, con Diego Calvo, con director del Correo Gallego. Os grandes vencedores do día de hoxe, Esteban Iglesia, foi terceiro, foi segundo, hoxe primeiro. Laura Santos, gañou como escolar, gañou ano pasado como absoluta, e repite como absoluta. E xa temos o podio preparado para comenzar a entrega de premios de categorías escolares. Categoría de BIM féminas, vai entregar los trofeos Pilar Luego, consejero de Deportes. Terceira, Teba Payá. Segunda, Aitana García Picón. Primeira, Julia Joaquín de Sande. A podium de Payás, Aitana García Picón, Julia Joaquín.
Aquí tenemos un podium, Alvin da Pedestre, terceira de Baballá, segunda Aitana, primeira Julia Pagilde, entrega Pilar Nueiro, consejera de Deportes. Que se preparen Gael Camaño, Nicolás Amado e Xavier Rodil, os tres primeiros alevins. Vai a entregar Luisa Trastoy, directora de CaixaBank. María Luisa Trastoy, directora de CaixaBank, por favor, a podium. Adiante al podium, os tres. Terceiro, Gael Camaño. Segundo, Nicolás Amado. Primero, Xavier Rodil. Entrega María Luisa Trastoy de CaixaBank. Y que se preparen en infantil Daniela Bayón, Martina Lluvero, Lucía Geitos. Tenemos a podio alevín femenino. Vaya a entregar los premios infantil femenino Felicita Cid, directora regional de marketing del Corte Inglés. Este podium infantil femenino, terceira Daniela Bayón, segunda Martina Lluvero, primeira Lucía Geitos, entrega Felicita Cid del Corte Inglés, un dos nosos patrocinadores. Y que se preparen Mateo Bouzón, Martín Otero, Jaden Silva. Infantil masculino. Voy a entregar los siguientes premios. Marcos Fuentes, director comercial de Yupersa Santiago. A foto a cargo de Lucía y preparado o podium infantil masculino con Mateo Bolsón tercero, segundo Martín Otero, primero Jaden Silva. Entrega Marcos Fuentes, director comercial de Yupersa. En categoría cadete que se vaya preparando Lucía Taboada, Tania López, Paula Fernández. Lucía Taboada, Tania López, Paula Fernández, seguientes de pasar por el podium, categoría cadete féminas. Aplaudimos a Mateo, Martín y a Jaden. Voy a entregar los siguientes premios. María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola. Cadete féminas, Lucía Taboada terceira, segunda Tania López, primeira Paula Fernández. Terceira Lucía, segunda Tania, primera Paula. Entrega María Troncoso de Coca-Cola. Que se preparen Hugo Dopazo, Diego José Huerta e Hugo Collazos, tres primeiros cadete masculino. Vai a entregar o reitor Antonio López. Este podium cadete femenino. Y ahora que se vean Hugo Dopazo, Diego Huerta, Hugo Collazo. Diego Huerta a podium, Hugo Collazo a podium. Podium cadete masculino. Ya tenemos a los tres. Terceiro, Hugo Dopazo. Segundo, Diego Huerta. Primero, Hugo Collazo. Entrega Antonio López, reitor de la Universidad. Y que se prepare. Vaya a entregar los premios Carmen Rodríguez, vicepresidenta del club. Vamos con podium juvenil.
Terceira. Por favor, representantes do IES Pontepedriña, a podium. Representantes do IES Pontepedriña, representantes do IES Pontepedriña, a podium. Aquí temos a familia do IES Pontepedriña, quinto mellor colexio, entrega Xaña Bella. Que se prepare o cuarto clasificado, o IES Antón Fraguas. Que se veñan representantes do IES Antón Fraguas. Entregará o cuarto clasificado Marisa Castor, directora de CaixaBank Santiago. Alumnos do Antón Fraguas. Alumnos do IES Antón Fraguas, cuarto clasificado como centro educativo, a podium. Representantes do Antón Fraguas, a podium. Aquí veñen os alumnos do Antón Fraguas, o cuarto mellor colexio. Ven o equipo completo, o colexio completo. Y tamén ven o profe. Y entrega o premio Marisa Trascovi, directora de CaixaBank en Santiago. Que se prepare alumnos do Rosalía de Castro, terceiro mellor colexio. Y el Rosalía de Castro, a podium. Alumnos de Rosalía de Castro, por favor, a zona podium. Entramos por la esquerda do podium. No podium estar ahora mismo os amigos e amigas do Antón Fraguas. Alumnos de Rosalía de Castro. Deixamos aí os alumnos do Antón Fraguas e entregamos o terceiro mellor equipo.
escolar clasificado. Por favor, alumnos de Rosalía de Castro y el Rosalía de Castro a podium. Y el Rosalía de Castro. Todos triatletas. Entrega Lucía Santos, brigadista, coordinadora de responsabilidad social corporativa. Y que se prepare el colegio Compañía de María. Alumnos de la Compañía de María Podium. Voy a entregar el siguiente premio a Antonio Leira, diputado provincial de deportes, segundo colegio. Segundo clasificado. Colegio Compañía de María. Entrega Antonio Leira, o segundo clasificados Colegio Compañía de María. E ademais, o Compañía de María é o centro de ensino con máis corredores en liña de meta. Entrega Nicolás Esmorís, presidente de Miacua, acompañado de Julio Iglesias, trabajador de Miacua. Entregamos cheque regalo de 200 euros para material deportivo. O Compañía de María, doble premio para Compañía de María, segundos clasificados y entidades más numerosas. Y que se acheguen os alumnos do Colegio La Salle. Colegio La Salle, o primeiro centro escolar. Vale a entregar María Troncoso de Coca-Cola. Alumnos del Colegio La Salle, por favor. Está baixando Compañía de María, doble premio para Compañía de María, y vamos a recibir los alumnos del Colegio La Salle, o primeiro centro de ensino da carreira. Y ahora tenemos premio para Gimnástica de Pontevedra, también para a mellor empresa que Pinza. Que estén por ahí cerca os atletas da Gimnástica de Pontevedra e os entregados de Pinza que correron a carreira. Antes, Colegio La Salle a podium. Colegio La Salle. Entregamos María Troncoso de Coca-Cola. O mellor centro escolar, Colegio La Salle, ese aplauso. Premio metálico e o trofeo que entrega María Troncoso, gestora de comunicación de Coca-Cola. Que se preparen os atletas da Sociedade Gimnástica de Pontevedra.
Vamos a entregar ao Club Deportivo o mellor Club Deportivo, o mellor equipo da pedestre del Correo Gallego. Vai a entregar o seguinte premio co cheque correspondente Pedro Costa, director comercial de Prensa Ibérica en Galicia. Entrega Jaime Abella, gerente de Prensa Ibérica del Correo Gallego. Jaime Abella, gerente del Correo Gallego, entrega o seguinte premio á Sociedade Ximnástica de Pontevedra o mellor equipo da pedestre. Adiante, atletas da Ximnástica de Pontevedra. O mellor equipo, o mellor clube, a Sociedade Deportiva Ximnástica de Pontevedra, con atletas en todas las categorías. Adiante, chicos, chicas. Equipo pedestre, Furacán Hurtado, Manuel Hurtado, grandes resultados todo ano, a Ximnástica de Pontevedra, gaña por equipos la pedestre del Correo Gallego. E ainda nos queda un premio final. O premio final é un premio moi simbólico, premio a mellor empresa. Aquelas empresas que correron como tal na pedestre del Correo Gallego, que se veñan os membros de Pinsa. Pinsa o escenario. Gracias aos amigos e amigas da Ximnástica de Pontevedra, moitas felicidades. Último premio que entregamos. Había unha batalla por empresas e na batalla por empresas gañou Finsa. Atletas de Gran Madeira. Atletas de Boa Madeira, os atletas de Finsa. Un aplauso para a mellor empresa. Queremos a dos representantes. Entrega Xaime Abella, gerente El Correo Gallego. Y así rematamos. Gracias a todos y a todas, en nombre del Correo Gallego, hasta aquí a edición número 45 da pedestre. Un éxito de participación, máis de 3.400 deportistas no día de hoxe. Moitas risas, moita complicidade, sobre todo, moita responsabilidade. Que teñades un bo domingo. Los que son en Santiago, son 8 edicións del Correo Gallego. Ata o que ven, pase o que pase, non deixedes nunca de sorrir. Boa tarde.